Ngibingelele kubantwana benkosi. Sekunesikhashana nokho ngagcina ukukhuluma ngalesihloko sami sobuNazaretha. Nokho khona ibhiza besangiphethe. Ey'hlokweni ey'ningi ngizokhuluma ngazo, kodwa ngithi ake ngiphuthumise lesi ngoba ngibona siphuthuma ngokubuka kwami. Isihloko engifisa ukukhuluma ngaso esika Shembe noJesu. Angifuni uba contrast, kodwa ngithi ubudlelwano babo bukaShembe noJesu ukuthi mhlambe bumi kanjani. Okokuqala ngike ngasho ngaphambilini ukuthi thina njengamaNazaretha sikhonza uNkulunkulu kuphela. uNkulunkulu kuphela esimkhonzayo, akekho omunye. Ngoba ukukhonza omunye ngaphandle kaNkulunkulu, lowo okhonzwayo usuke seyisithixo. Ngasho ngathi noma ngabe kuthiwa ukhonza uJesu, uma ufake uJesu endaweni kaNkulunkulu, lokho kusho ukuthi uJesu seyisithixo. Ngoba usenza umsebenzi owenziwa uNkulunkulu, owenziwa kuNkulunkulu ukukhonzwa. Kanti nawe uJesu ufanele afundise abantu ukukhonza uNkulunkulu, hhayi ukuthi kukhonzwe yena. Kanjalo noShembe akakhonzwa, kodwa kukhonzwa uNkulunkulu. Yena ufundisa abantu ukukhonza uNkulunkulu. Njengoba ngitheke ngifisa ukukhuluma ngobunjalo babo noma nobudlelwano babo bobabili. uJesu ngokweBhayibheli nangokwekufundisa kwakhe, ikakhulukazi ey'ncwadini kaMateyu noma ey'ncwadini zeGospel lezi ezo-4, wakuvezwa ukuthi uthunywe uNkulunkulu ukube ezobuyisa abantwana bakwa-Israyeli ekwedukeni kwabo. Siyakhumbula ukuthi abantwana bakwa-Israyeli babe yisizwe esisodwa esinenkosi yayo okwakuDavide, sibuso uDavide. Sikhumbule ukuthi emva kokufa kwaDavide kwabe sengena uSolomon. Naye wasibusa isizwe sika-Israyeli sisodwa, sikhonza uNkulunkulu oyedwa, sigcina imithetho kaNkulunkulu njengoba injalo, njengoba ibhaliwe encwadini ezabhalwa uMose. Siyakhumbula ukuthi kunendawana lapho-ke uSolomon khona asolwa uNkulunkulu ngokuganwa abafazi bezizwe abagcina sebemonisa, sebemkhonzisa nezinto ey'ngakhonzwa kwa-Israyeli, ezizithe kaNkulunkulu, ngoba wayeseganwe abafazi bezizwe. Wayesethi uNkulunkulu kodwa i-punishment angeke ayinike yena, uyinika indodana yakhe. Nangempela wathi mehamba uSolomon emhlabeni kwaba noqhekeko esizweni sakwa-Israyeli ngenxa yendodana kaSolomon eyathi yona isizosibusa ngenkalivasi. Bathi abantu-ke asinakuhlalela wena as if siyi-property yakho. Base bephuma-ke izizwe eziyishumi zaya eSamariya. Zaphuma izizwe eziyishumi zaya eSamariya, zafike zayibekela inkosi yakhona uJerobhowamu, eyabe sibusa izizwe eziyishumi ka-Israyeli nje, zibusa njengokubusa kwendodana kaSolomon. Lezo zizwe ka-Israyeli zabe seyiphuma emthethweni kaNkulunkulu ngoba zabe seyikhonza iy'thombe. Into yokuqala nje azenzela yona uJerobhowamu wazakhela uNkulunkulu oyisithombe, ngoba ethi wenzela ukuthi zingabe seyilozi banesikhwele sokuthi ifuna ukuya eJerusalema ngemikhosi ethize,
ngoba izofike lapha ingabe isabuya noma maseyibuya bese ifuna ukumenzakalisa yena njengenkosi yaso. So ke kwase kuba ke zihlukana phakathi kabili, kwaba nezishumi ezahamba noJerobowamu, kwaba nezimbili ezasala nendodana kaSolomon. Lezi ezaqhubeka nokugcina imithetho kaNkulunkulu, ziqhubeka nokwenza imikhosi yaseJerusalema, ziqhubeka nokunikela iminikelo enikelwayo ngesikhathi esifanele. Lezi ezingapha ayisayi eJerusalema, usezakhele indawo yazo eyiSamariya eliJerusalema labo. Yonke imikhosi emikhulu eyenziwayo kaNkulunkulu seziyenzele eSamariya, seziyenzela eWhatwat. Kwagcina ke kungasekho ubudlelwane phakathi komJuda nomSamariya. Bezalwa indoda eyodwa uJakobe, bagcina bengasadlelani. Semkhumbula phela umfazi eficana noJesu emthonjeni ethi, wena ngoba umJuda ufunani kumina ngingumSamariya? Ngoba umJuda nomSamariya badlelana. Washuthi ke uJesu uzokwenza umsebenzi awuthunyelwe ezulwini, ukuthi azozihlanganisa lezi zizwe ezimbili engasazwani, engasadlelani, ukuze ibuye zibe isizwe sisodwa esigcina umthetho owodwa kaNkulunkulu. Ilokho uJesu ayekuthunyelwa, usho njalo encwadini yakho uMateyu. Ngicabanga ukuthi kukhona lapha akhuluma khona, ngasazi uMateyu verse 24. Lapha athi khona ethunyelwe emveni ka-Israyeli elahlekileyo. Ngizama ukuchaza ukuthi uJesu wakhishwa ezulwini uNkulunkulu ukuzobuyisa abantu abedukileyo abalahle umthetho kaNkulunkulu bazenzela imithetho yabo, bakhonza imithetho yabo. Uzobabuyisa leyo mthetho, abubuyisele emthethweni kaNkulunkulu. Shuthi ngamafuphi uJesu wayeyisithunywa sikaNkulunkulu, esisebenzi kaNkulunkulu, engeyena uNkulunkulu. Nakuba uNkulunkulu wayemnika amandla obuNkulunkulu, kodwa wayengeyena phela uNkulunkulu, ngoba the messenger cannot be the master, or vice versa. uJesu wayeyimessenger kaNkulunkulu enikwa amandla obuNkulunkulu, ekhona umnini amandla wonke okuNkulunkulu. So okwazi ukuthi ke in the run usungakhonza i-servant other than the master, but you must recognize the servant and honor the servant. Yasazise isithunywa, usihloniphe isithunywa, usilalele isithunywa ngendlela esilalelwa ngayo, kodwa wazi ukuthi ekugcineni isithunywe umnikazi wamandla onke, hayi ukuthi amandla waso. So ke uJesu naye wayengakhonzwa, kwakukhonzwa uNkulunkulu. Njengoba ngithi nathi maNazaretha esikhonza uNkulunkulu, naye uJesu embhalweni yakhe indlela usikhomba kuNkulunkulu, ngasikhombe kuye. Kanjalo noShembe. uShembe wathunyelwa endlini emnyama kubantu abamnyama base-Afrika. Wafikela ezweni lakwaZulu, elalinobuKhosi obusimemeyo njengobukhosi bakwaJuda. Okucaca ukuthi nobukhosi bakwaZulu, ngoba ubukhosi bakwaZulu cishe kubukhosi bodwa la eAfrika obunesimo sobukhosi bakwaJuda. Yonke lamanye ama-kingdoms nje yabonke ama-kingdom, kodwa awakho ngangam-kingdom yakwaZulu. So uNkulunkulu wasuka ke le waletha uShembe, emletha kwi-kingdom yakwaZulu ngesizathu sakhe sokuthi azobuyisa abantu bakwaZulu ne-Afrika yonke jikelele, ukuthi ibuye izokhonza uNkulunkulu njengalokho uNkulunkulu efunile. uShembe njengoba ngasho ukuthi wafika la kunezinkolo eziningi, izinkolo zaba-missionaries ezayengamfuna ukuthi ashumayele le ivangeli ezifuna, ngisho ukuthi aboshwe uhulumeni. Kwasho ukuthi uhulumeni akanawo amandla okumbopha nokumyeka ukuthi angashumayeli
uma eshumayela ivangeli ngokweBhayibheli. Ngoba wabethi mabembuza nti manje ukuthathaphi ukuthi avule iBhayibheli ethi nakho bahluleke kumshushisa. So ke uJesu noShembe basuka endaweni eyodwa bazokwenza umsebenzi ofanayo ey'ndaweni ezahlukene ngey'khathi ezahlukene. Ungalifunda uzuliqeda iBhayibheli, akukho la uJesu athi khona kweyiswe umthetho kaNkulunkulu. Akukho. Akukho la uJesu athi khona kuye kukhonza uNkulunkulu kukhonzwe yena. Akukho. Kodwa njengamanje sitshelwa ubusuku nemini ukuthi asikhonze uJesu, asimukele uJesu njengenkosi nomsindisi. Yes, siyamvuma ukuthi uJesu wayeyinkosi. Nomsindisi wabantu ezonweni ngoba phela wafika uzophendula abantu abambuyisele kuNkulunkulu abasuse ezonweni zabo ukuze bathethelelwe uNkulunkulu hayi uyena. So kufana nalento ethi uJesu wafela izono zabantu. uJesu afelanga izono zabantu. Afelanga izono zabantu. Akukho nje eBhayibhelini la kuthiwa khona icala lithweswa uJesu kwathiwe wena ingoba kufanele ufe ngenxa yezono zabantu ngoba uthwesa ufela izono zabantu. Angazi ngakubika kanjani. He didn't die for people's sin, but he died because of people's sin. uJesu akafanga akezelanga uzofela izono zabantu, kodwa wafa ngenxa yezono zabantu ngoba wasuka ezulwini ngoba abantu bonile. Ukuba kazange asuke ezulwini wafika emhlabeni ngaba kafanga, kodwa wafa wabulawa because ufikile uzokhuluma ivangeli eselehlukile kunaleli vangeli elaselikhona ngaleso sikhathi efika yena. NjengoShembe. NoShembe ukube kuthiwa abelungu babethanda babengambulala. Sasingathi nakhona lapho ufela izono zabantu. No, ufe ngenxa yezono zabantu ngoba ukube akazange akwenze lokho akwenzayo ngaba kafanga. To die for and to die because, those are the two different things. To die for kulele kuwe kuthi lokhu ke ngingakufela lokhu. Kodwa to die because akulele kuwe, kulele kulokubulalayo, ukuthi ukubulala ngoba wenze lokhu nalokhu nalokhu. So sengisho ukuthi ke naye uJesu akafelanga izono, wafa ngenxa yezono zabantu. NoShembe njengoba wayeshumayela ivangeli ethi abantu ababuye ekukhonzeni oNkulunkulu ngendlela angayishilo yena la embhalweni. Kwakukubi lokho kubantu, kwakukubi kuhulumeni, kwakukubi kubefundisi abasebekhona. Into ezingisuse kakhulu kulokhu khona into eseculator la eqhamuka kulomuntu okuthiwa ubrother Enigma othi ubuye kufeni ube noJesu. Ubrother Enigma okunye wezinto ezishilo uthe abantu abaphume kwaShembe ngoba uJesu akekho lapho. Uthe uJesu abaphume kwaShembe ngoba uJesu akekho lapho. Wabalileke namanye amabandla ngifuna ukukhuluma ngawo, kodwa ngifuna ukukhuluma ngalokhu akushiwo kwaShembe. Konke lokho okunye akukhulumayo, okunye ngiyavumelana nakho, okunye kuyangimangaza, okunye kwashanja, kodwa ngifuna ukuphawula ngalokhu kokuthinta indaba yakwaShembe. Njengoba ngithi thina kwaShembe asimkhonzi uJesu kodwa sikhonza uNkulunkulu.
uma ngabe uJesu ehlala la ekhonzwa khona, yes akekho kwaShembe, ngoba kwaShembe akukhonza uJesu, kukhonza uNkulunkulu owumdali wezulu nomhlaba. Kodwa uJesu lo oYeshua, hayi lo Jesu wamaRoma noJesu abezizwe lo okhonzwayo, ngoba uJesu okhonzwayo lo uJesu wamaRoma noJesu abezizwe, lo kwakhisha uNkulunkulu kwafakwa yena endaweni kaNkulunkulu. Ngoba nobrother ekunimba ngendlela akhuluma ngayo akamphathi uNkulunkulu, akukho nje la khona akhuluma ngoNkulunkulu, ukhuluma ngoJesu nje, ngoJesu nje, ngoJesu nje, ngoJesu nje, izulu likaJesu. Yini ilento yokuthi kukhonzwa kuJesu owakhisha uNkulunkulu wangena yena, ngoba ngangcono ukuthi uNkulunkulu uthi okuyena mnikazi wesahlulelo nomnikazi wezulu, kodwa yena ukhuluma ngezulu likaJesu. Cha-ke uma ke ngathi ekhuluma ngalo Jesu, cha, thina impela akekho eNazaretha, ngoba kuye lo thina samfundisa uShembe. uShembe wasifundisa ngoJesu lo ozalwa oyindodana kaNkulunkulu, oweza emhlabeni uzoguqula abantu ezonweni, kwathi ngenxa yokuthi abantu basebethanda izono basebeyambulala. Sikhonza lo Jesu thina, sazisa lo Jesu thina, lo ofuna kugcinwe umthetho kaNkulunkulu. Sifuna lo Jesu thina, sifuna lo Jesu ofuna abantu bangagundi amakhanda hlobo, hayi ukuthi bangagunda amakhanda ekhanda belenze ibhungculu kodwa bengalizungeza emaceleni. Cha, asimfuni lo Jesu. Thina sifuna lo Jesu othi abantu abangaligundi ikhanda, ngoba uthi uNkulunkulu inwele zekhanda zophawu lobudlelwano bobungcwele phakathi kaNkulunkulu naye umuntu. So akaphindanga futhi uNkulunkulu wakushintsha lokho, ngoba vele kakade wayethe msithiwa uNkulunkulu ongaguquki. So ke lo Jesu lowo, hayi akakhulume naye ubrother ekunipha mtshela, cha, siyambonga nathi kwaShembe, asimdingi. Sidinga lo oYeshua oweza ofubuyisela abantu endleleni kaNkulunkulu. Asimdingi lo, asimdingi a Hellenized Jesus. Sifuna the real Jesus or the real Yeshua, lo okuyena oyeshumayela ivangeli eliqhamuka kuNkulunkulu. So ke ngisho lokho nje impela ngoba ngiyabona ukuthi mhlambe ngenzeka kubadidi abaningi ukuthi ukukhuluma ukuthini ke lokhu uma ngabe ukuthi kanti uJesu akekho eNazaretha. So ke bengisho ukuthi ke uShembe noJesu uYeshua bamuntu munye ngokomsebenzi. Ngokomsebenzi bamuntu munye, basebenza umsebenzi owodwa, baphuma esibayeni esisodwa. So uma ngabe kuwukuthi uJesu wasifundisa ukuthi asingakhonzi omunye umuntu ngaphandle kaNkulunkulu, noShembe wasifundisa ukuthi akungakhonzi omunye umuntu ngaphandle kaNkulunkulu, hayi, ngoba lo brother lo uze wathi amabandla abantu, amabandla kaSathane, angazi ukuthi ke ongela ibandla likaSathane engela ibandla lomuntu iliphi, ngoba alikho la emhlabeni ibandla elikhandwe uNkulunkulu. Wonke amabandla asungulwa abantu thizeni asebakhona. Uma usuka nje uye ebandleni ngesonto, khona walisungulayo. Methi abasunguli beNazaretha nalawa amanye amasonto ashoyo basesogweni, hayi shuthi isosogwe sikaNkulunkulu akuse sikaSathane, ngoba uSathane akahlangani nomuntu othi akukhonza uNkulunkulu ngokugcinwa kwemithetho. uSathane akahlangani nalowo muntu. Okunye okufanele mhlambe ubrother abuye asichazele khona sikuzwe ukuthi akuseyikho kanti ukuthi abantu abasindisiwe abasekho ngaphansi komthetho, kodwa bangaphansi komusa, ngoba
mekhuluma indaba yonke lento ukuthi abantu abangagqoka amabhlukwe, kukhotshwa i-Old Testament le okuthiwa umthetho. Makuthiwa abantu abangagundi amakhanda emaceleni, kukhotshwa kuDeuteronomy okuyi-Old Testament. Makuthiwa abantu abangayidli ingulube, engivumelana naye, kukhotshwa ku-Old Testament. Manje-ke uma kanti ukuthi uJesu wafa nezono zabantu lezi zikhishwe umthetho, wayesewubulala umthetho. How come now sekuqhamuka futhi yena uJesu ezotshela umgcotshwa wakhe la ngabe umgcotshwa ukuthi abantu abangazenzi lezi zinto ezomthetho futhi? Lokho mina kuyangidida ukuthi kanti kukhulunywa ngamuphi uJesu, imuphi lo Jesu oshunyelwa? Ngoba phela mayesho lento ayishoyo, ukugcina umthetho awukwazi uba selective, awukwazi ukugcina umthetho owuthandayo uyeke ongawuthandi. Akasho lutho ngokugcinwa kwesabatha. Umthetho wokuqala washawa uNkulunkulu wokugcinwa kwesabatha kuGenesis ngesikhathi edala izulu nomhlaba. Umthetho wokuqala nje uNkulunkulu awenza umthetho ogcina isabatha. Akasho lutho ngakho, noJesu akasho lutho ngakho futhi, okwakuyona into yokuqala okufanele ayisho. So-ke sengisho ukuthi angisho ukuthi uqamba amanga, kodwa ngisho ukuthi izinto zakhe zibuye zibe nendida. Kodwa cha, kulokho ubuNazaretha, amaNazaretha ngithi awakhululeke, nabantu bomhlaba bangasizweli. Asimdingi ebandleni lamaNazaretha uJesu ongafundisi ukugcina komthetho kaNkulunkulu. Sifuna thina lo Jesu wathi uMateyu 5:17, angizili zochitha umthetho wabaprofeti ngizogcwalisa. Sifuna lo Jesu wathi kwisicebi, uma ufuna ukuya ezulwini gcina umthetho. Masibuza ukuthi imuphi na, sithi uhloniphe uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, nale othi uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Sifuna lo Jesu thina owafundisa lokho, asimfuni omunye. Uma kuya ngokuthi omunye asimfuni, asimfuni. Shembe asifundisanga yena, Shembe usifundise ngoJesu ongafiyo, usifundise ngalo. So-ke bengifuna ukuthi-ke ngithi cha, ngiyanikhulula bantu bezwe, bantu bomhlaba, ningasizweli nongafuni nophumayo futhi ebuNazaretheni ngoba eyofuna uJesu, cha, akaphume ayofuna lo Jesu lo wamehla grey. Thina simdingi vele futhi akekho eNazaretha lo Jesu. Akahamba umuntu ayomfuna, ayombuza brother Nick ukuthi angamtholaphi, uzomyalela. Asishiye thina nalo Jesu wamehla afana nawethu, owehla ezulwini, owazalwa emhlabeni kwehla umoya ezulwini njengesimo sejuba, wazothi lona indodana yami ethandekayo engithokozayo ngayo. Yilokho thina sikufunayo. So-ke sengisho ukuthi-ke bantwana benkosi, hayi, sikhululekile ngevangeli esalifundiswa uShembe lobuNazaretha. Liphelele nje, alidinge kwengezwa, alidinge kuncishiswa, liphelele nje. So-ke ngiyabonga-ke inkosi ibusise lokhu esekuzwile.